It's a very special day because nani yabona nje ukuthi hayi insizwe zangempela asehlangene zonke naseyikanje hayi kulekane ayekho into ezokwenzeka ngaphandle ukuthi nje so besiphekenini so besibonene into eshisayo. Right now we're talking about a very special guest because we have a very special treat for you. If you can recall KZN last year, yazi Mr. City crossover midnight last dance hayi lana bafethu nami yazange ikhona ngendeze yena phana ngoba khona ngoba bevele yathi besikhuluma nyakithi umntwana. Then I realized ukuthi no man, he is the king of Mascati and udla namhlanje umthandeni lana bafethu mina ngakhuluma ngisho okuningi ngenzeni but welcome ngalindlela ngijabule ngayo namhlanje. Ngikhuthaza ukuthi one ushaye amasingi with amapiano artist. This is the first one. Ushaye Liana Ulwano. Yes. Ushaye amanamba afumbathi. Bathi abasebenzisa lekusika kancane futhi okwathi manje nonomcebo futhi amanamba zakhe manje usuphethe into ehamba ngamagushi akazi thona negushi ehamba namahu futhi 1 million views. Wofela bahlele hayi nomalungelo uzowathola namhlanje ingakho na ngoba thina abangisho into esizoyenza sifuna ukuthi nje sikunike amaflowers awusethana. Yes yazi indoda waphathi ayiphathi imali but ke kule yona kumele ube ne-exception ngoba i-quality kumele sibonge ukuthi i-quality. I was surprised when ngibona we-match le ama-celebrity games lokhona Mascati lokhona i-hip hop o-Big Foo khona i-gospel odumi ukhona odira usaphazekile no ama-games lawa asuke enziwa kwethu la awukusiza kwezinto naqabelele khona bazahlanganisa abafowethu abasholayo ukuhlukana nama-genres kodwa engakusho ibhola ngalazi ngithatha la manje sikini kodwa ngokuhlonipha isihlalo sami nesolo mina ngiyinkosi so njengokumbona nje ama-beats kanje yona nefokaseyona leyo ebese kuba khona izinto engayimama ukuthi ngisazenza ibhola lihlale njengoba nje ukubona ngisokile mina ngileli ijongo ngile umuntu namajongo wonke amajongo nensizwa engisuke emakhaya osuka eGoli ekhaya usuka wena bhuti wami uswekile uye kwelinye into yabona mawufike entombini ba-translate la uzukuze befaka iskindi hawu nkosi yami. So again, it says for me, there's a key short Mascati and the real key. Yeah, no, definitely. Because that's a chance la. Isikhathi esiningi angiyeke into overflow noma abantu abaningi baze bangazi ngoba sekukhona akuse khona i-playlist sengishaya ama-hits amashaya. Ahlahle kade vele nginje igame yabo. Nginje igame yeswelka amajongo iy'nsizwa esuke emakhaya siqoka nje ngapha. Ngama-sponsors ngamalebula ngiyabona nje ukuthi hayi abanyeswa ngisho ukuthi uyabona ukuthi ayiyona leya ngane yabo ngane khona leya ndawo yabo kuyibayilanda khona leya ngane leya yamadunoza yawubona uyabona yabo njengoba uyibeka kahle uze sihlale sakho sokhosi uthathe uMascati because when you think about it back then ubabhemuzi wayesama lo that's why uhlanganisa ne-hip hop yabona now ufile wena wehlanganisa nopiano Paris afro soul right manje iguchi njengoba sikhuluma ngo-Italy ukhuluma nani ukodwa into okhuluma ngabo sikhulume ngale ngoma uguchi
i-vision yayo ukuthi ukuthi ukuhlala noma uhlanganisa into esibonde into kanje. Yabona ngizokuchazela lapho isebenza ngoba ngaba ne-decision esikhali angifunda i-place lokubishana phakathi kodwa kuna similithi isho ukuthi isithunywa sami nje ukuthi uma ngithola ubaba ngizophinda la parents so thina uZulu sathola uZulu senza abantu wenza sure but njengamanje njengamanje khona ibush sibambe ukuthi kusebenza nayo ukuthi bafowethu bazosebenza nayo mali because ukukhuluma lento ukuthi ipower not war but when it comes to yes but makhulu amabhinca inkosi yomaskandi maskandi powerful sure so ngikhuluma kanjani ukuthi mashintsha so wasengithi so so akaze ngichoose choose i-team sisiboda and isebenzile le nto ngoba now sikhuluma kwimanje in the past 24 hours 1 million views so uma shuje kwaba inhlanhla yakhe ukuthi choose ngoba lithi no ayithatha nombala wathatha inhlanhla ukuthi umntwana lena onothando uthandisela wakufika emisela wakufika ishaya ushilo ukubona abantu kusakazana ukusakazana phela yazi ngiyafisa ukuthi kuyethiwa nje manje isikhathi sonke nje esiningi ukuthi si-unpack everything manje wethu from ngiyazi ukuthi uma usishayela impela 1 million kodwa ngiyazi ukuthi sikhona implan ezaphezulu ngoba phela awuvele relax nje yawazi phela 2 million njengamanje isifiso sami ngoba phela isiko 23 million 24 million ngisho ngifisa ukuthi kush i-fixed values ahlela hlinzo bakiphi i-bush izoba short 50 million yabo and then baba mina artist ocabanga ukuthi after this because nayo ithiwa yona isindlulile usuyithikile leyo kwalelo eceleni ngeke baba so engibhekile ukuthi mhlawumbe ishayile khona policy sheke setshenzile ngizama sheke setshenzile understand sheke setshenzile mina ukuthi ngicikoze lokuyizwa nje ukuthi studio settings mishina eso kunjani abenkosi yethu bapenzeke inkosi yethu le ithe bona lapha ngabantu nikade lathi kakhulu yabona bona bangithi studio settings akusho settings lona wemoto yabona advertising settings kodwa manje studio settings nisho ukuthi thina masikhuzela into what is what's good so mangithi kushilana bese ngithi besidla imali yeso iphikisa nje imali phela esokuzile yaserenke bayamusona dala le esokuzithathwayo lapho ngiyisizwa mfowethu lapha ngikhombisa ukuthi thina sinamazwe ukuthi ngiyalana futhi sizothanda kangakanani sikwazi ukuthatha imali yesokisi ngiyayithengisa imali yesokisi la-100 rand nama-50 rand agoqa amancane kube yona bazokhipha ukuthi ungathulile kanje ngenxa yokuthi ukujabulisa iy'manga ngithenge lokubhaqala hayi ikhulumeni inkosi lizweni kamama bafuna mina nje esingakusho ukuthi qhubeka umsebenzi wakho omuhle siyabonga kakhulu Othemba family akazi ngisafuna ngithini ngiyalizwa ngikhulume ngoChris Brown ukuthi letha kuzakala la ivala kancane lapha hayi inkosi yethu emabhengu iphethe le nto yayisayela into zakhona le hlala nathi ungayenda sizabona